Whakarite ana Te Whare Mamau o Aotearoa I te papa mamau, hei tohu maumahara I te toa ko Hakaraia Wilson, ko hinga. Koe rā he kaupapa e kōrero ana māua ko takutama mō nā tau e hia, e whetsu e waru ki muti. Ka tae mātau ki tēnei wā, ki te whakatīnanatangi wera hia, ko tōna wairu ana ke kua tai mai. Ko upoko pakarua Paki Wilson o Ngāti Whakau ki te whakatūria te kaupapa nei, hei whakatairanga tēnei hā kina, hei whakaora hoki I te wairua. Ki te kōrero mō nā kaupapa, e pāne ki a mātau ki a tātou te iwi Māori, ara ko te whakamōmuti, ko te whakapauritanga o nā whakaaro, ko ngā pēhitanga e pēhi ana nei i a tātou te iwi Māori. There we go, there it is, we're even, a minute. He hoa piri tata hoki o Hakaraia, ko huri mai ki te tautoko me te whakataetai ki te pai. Hakaraia was a big part of my life and my early days of jiu-jitsu. You know, he was one of my first sparring partners. Even though I was a few years older than him, I always admired him and looked up to him as a young fella. All his passion and his drive and his commitment and his discipline. Hei tā tēnei pau o Te Whare Mamau o Aotearoa a Chelsea Weremaia, e hara tēnei I te hā kina mo te tāne noiho. For our wahine, it's very empowering, being able to learn these skills. And then also for our tamariki, you see them grow in confidence. Yeah, and then the competition side, that's a whole different aspect. You know, just learning to compete and to put all those skills to the test. Kua ki te ngākau I te hikaka, me te kua taiterangi. Kua taiterangi kia tutuki ai tātou I te rā huatanga. Ara te huinga tuatahi mo te Whare Mamau Aotearoa I te Koutu Marae. Honored Grant with the win from Aukaha. A koriwha ngā mahi mamau I konei, he kaupapa tēnei ka whakatūria I a te tau, hei maumahara I te toa, Hakaraia Wilson. Te kawa paora, ma Aukaha.